न्यूज़ नेनेलिया सानाम को सगुन जोहार गोसाईगांव केंद्रीय रंगाली बिहु मानाव सेमलेट आ सपड़ावते बिहु एने अखड़ा आसाम रेना मारांग परब रंगाली बिहु से बहाग बिहु दाराय काना ओनाते आसाम रेन गिराबासी को विशेष कायते आसामीस को दो सानाम थैरिगे बिहु आतंक दाराम से मानाव लगी को सपड़ाव जरवा काना ओंका के तेहिं खन 31 मार्च धबी आसाम पनत कोकराझार हनत गोसाईगांव रे मिना कमलनाथ क्लब साउते लाइब्रेरी रे बिहु एने को सेराव को कना ओना कमी होरा रे चिचिद लिकाते मेनाया नलबरी खने सेटेराकान हिरक ब्रह्मन आर रूपक नार्जारी तकिन आर ओना कमी होरा उद्योग लगी दो गोसाईगांव थाना रेन ऑफिस इंचार्ज अमरज्योति बाइलंग सेटेरे ताहे कना আজি আমি ইয়াতে হেৰি কৰিছোঁ আমাৰ কৰ্মশালা আয়োজন কৰিছোঁ সেইখিনি আমাৰ যিহেতু আমি একেবাৰে পিছপৰা অসমৰ একেবাৰে আমি পিছপৰা অঞ্চলত আছোঁ আমাৰ কেতিয়াও দুটা প্ৰশিক্ষণ হোৱা নাইতো গতিকে আমি কি কৰিছোঁ আমাৰ এই কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সন্দৰ্ভত আমি আলোচনা কৰি পেলাই আমি নলবাৰীৰ পৰা তেওঁলোকক আমি ইয়াত নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ এইটো 5 দিন হ'ব 27 তাৰিখৰ পৰা 31 তাৰিখে শেষ হ'ব আমাৰ মেইন বিহুখন হ'ব আমাৰ 25 আৰু 26 এপ্ৰিল আহিব আৰু লোকেল আমি এতিয়া আমি ডিচিশ্যন লোৱা নাই আমি ঠিক কৰিছোঁ লোকেল আৰ্টিষ্ট আমি মাতিম মানে দুদিনীয়া যিহেতু হ'ব এদিন আমি লোকেলখিনি কৰিম আৰু 26 তাৰিখে আমি কিছুমান আমাৰ লোকেল আমি যাক যেনেকৈ আমি মাতিব পাৰি আমি তেনেকুৱা আমি ঠিক কৰিছোঁ আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিম সকলো যোগাযোগ কৰিব পৰা নাই যিহেতু মেট্ৰিক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ডিগ্ৰী পৰীক্ষাবিলাক চলি আছে আমি গোটেইখিনিও যোগাযোগ কৰিব পৰা নাই কিন্তু যেতিয়া আমাৰ পৰীক্ষা শেষ হৈ যাব গতিকে মেইন আমাৰ মানে বিহুখনত আমি সকলোখিনি ল'ৰা ছোৱালীকে পাম আৰু সকলো আমি জনগোষ্ঠীৰ ল'ৰা ছোৱালীকে আমি আশা কৰিছোঁ আমি পাম বুলি পেলাই আমি বৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছোঁ गोसाईगांव खन अनिल राज हेम्ब्रमा रिपोर्ट आसाम फोकस और हैं मीटे कथा आलोपे हिरिंग तबुना जहां गी जहां लेकाना रोग आजार नाम दिया और बुसुर काजलगांव रेगी एसडी क्लिनिक परामर्श दाता हिनाय तबुना डॉक्टर श्रमिक देव उनी जेन सन कते बुन रानदिस इचु दारिया जिला बुन किरांग काजलगांव ते डॉक्टर चेम्बर रे बुन यामे कना सीता 9 बजा खन 1 बजा हबी और 4 बजा खन 6 बजा हबी अडी लिकन रोग आजार बेमार रिया ए रान मुर्गन अकु कना